Ожеке бүгін açık saat өтөбүзчү. Ооба. Yaxşılab, tınşaq bilmir. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Сабактын максаты сүйлөмдүн бөлүнүшү боюнча түзүлүшүн түшүнүк алуу менен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Сабактын максаты сүйлөмдүн бөлүнүшү боюнча түшүнүк алуу менен мисалдарды келтирип, эрежелерин сыйлай алышат. Окуучулар алган билимдерин негиздөө менен ам сезимдүүлүгүн өстүрүшөт. Билимге болгон шыгын арттыруу менен бири-бирине болгон сыйлоого, сарамжалдуулукка тарбияланып, эмоциялык табитти ойготушат. Сабактын жабдылышы буклеттер, түстүү кагаздар, шам, клей, кайчы, ватман, интерактив доска, ноутбук, слайдтар жана башкалары. Сабактын формасы топтордо иштөө, кичи топтордо иштөө. Сабактын тиби өтүлгөндөрдү жыйынтыктоо, эске сактоо. Сабактын ыкмасы синквейндер ойлонот, кластерлер жүргүзөт. Менин эсимде, адашпаймын деген оюндар коюлат. Кана балдар, сүйлөм күчүлөрүнүн сызылыштары боюнча эскеречи тургалы бардыңар. Кана bir sızlak, bayandoç 2, bayandoç, azamatsınlar, anıktoç, evi toluktoç, yüzük, toluktoç, bışıktoç da başına çekip oldu. Bışıktoç, azamatsınlar ballar. Анда сөз кезеги адашпаймын оюнунда. Азыр адашпаймын оюнунда бул жерде сандар жазылган. Аларды аласыңар дагы азыркы өтүлгөн темаларды кошуп адашпаймын деп айтыласыңар. Санды 20га чейин белгилеп алалы. Анда алып кеткиле сандарды, кана алабыз. Бирден ала коебуз. Кана 20га чейин айтабыз. Сага Мага 5 деген сан түштү. Анда 1, 2, 3, 4 жай сүйлөм, 6, 7, 8, 9 жай сүйлөм, 11, 12, 13, 14 жай сүйлөм, 16, 17, 18, 19 жай сүйлөм. Азаматсың. Мага 4 саны түштү. 1, 2, 3 суралуу сүйлөм, 5, 6, 7 суралуу сүйлөм, 9, 10, 11 суралуу сүйлөм, 14, 15, 16 жай суралуу сүйлөм, 19, 20 жай сүйлөм. Мага 3 саны түштү. Анда 1, 2 илептүү сүйлөм, 4, 5 илептүү сүйлөм, 7, 8 илептүү сүйлөм,
сөйлем, 10-11 илепті сөйлем, 13-14 илепті сөйлем, 16-17 илепті сөйлем, 19-20 илепті сөйлем. Азаматсың. Mağa 2 sanı düştü. Anda 1 buyruk söylem, 3 buyruk söylem, 5 buyruk söylem, 7 buyruk söylem, 9 buyruk söylem, 11 buyruk söylem, 13 buyruk söylem, 15 buyruk söylem, 17 buyruk söylem, 19 buyruk söylem. Азаматсың Азаматсың. Қана балдар, анда кезекті ырға берсек. Kıykırmayımın hiçkimge, uruşmayımın hiçkimde, öz oyumdu cayınca, aydı veriptim bolğun, cay sülöndigim men bolum. Ой, азаматтар. Sırasan ballar belaştım, sıra basan ne açtım, köp nerseni bilügü, bışıkta taktap жүрügü, sıra berip süylögün, sıralı süylön men bolum. Азаматсыңар. Көпчілігі күлінім, күшті сөзмен сөйленім, тәтті таза болуға, барыңардың түгін ілекті сөйлеммен болу. Ой, азамат. Karattık barın özümü, yaşlılıq sözünü, buyruk verip barına, buyruk süylön men bolum. Азаматсыңар. Анда балдар, ережеге көңіліңөрді бұрауыз. Сүйлемді бой жайынчаға да баяндалса, жай сүйлем деп аталады. Жай сүйлем бір қалыптағы баяндау интонациясымен айтылады. Ал эми жазууда болса аяғына чекит белгісі қойылады. Sıra мәнісінде айтылған сөйлем сұралы сөйлем деп аталады. Сұралы сөйлем аяғына sıra белгі қойылады. Илепті сөйлем дайыма күшті сөзмен айтылады. Илепті сөйлемді көтеріңкі интонациямен өзгертіледі. Және ошондой эле илепті сөйлем аяғына илеп белгісі қойылады. Buyruk süylem, erti bildiret da buyruk iretinde atkarlar. Buyruk sülemden ayağına ilep belgesi koyular. 3